Mama wakwaba wo frame adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel near notification bell no so for more news. Ebusuafo nipa ya okase oye gardeni a okyerese aboso kan ehwa na odi nidwuma oye gardeni ntinye enima Ghana fo bi e ka no ende obey Ghana fo bi na NDC fo omo eto na ebusuafo den sem na branti e ka okyerese Ghana hanom ye nyina ya gidi se economy no ayeden na economy na ayeden no NPP for omo a try omo possible best so ombe na economy no aye stable ye na edi adase se be economy ne ko du yi no enye saa na ete omo aya na abafem but it's obvious say Ghana for na so omo ebunwe omo aso omo nti yo because the economy ne ko du yi na enyema ye den no Ghana for saa na wo mo dream she mo Ghana for saa to mo tiri mi na na wo mo dream mu ti mo ye den economy na be fem e ba fem wo ni mo na wodin abranti say COVID-19 Russia and Ukraine to kwai bai say e ka say affect Ghana economy na na ye boa na NDC for sorry a na ye ba power ye de oman pani dada John Dramani Mahama e bai ni kwa na ye bufu adan yo man penda da John Dramani Mahama ba be JDM Ghana fo afi hawa ye komunimu na titru pa ne omo ye adwuma e wa Abossey kan e na Kumase magazine jeso omo se nyema ne boa ye den spare part ne boa ye den nti na ne omo so na omo de politics na NDC fo mo share magazine mo share Abossey kan papa e say hey no man penda da John Dramani Mahama no be den oba se engine e 1000 Ghana or they be call 500 cedis and now 400 cedis. Or betuma kweni. Now this is the question I may be so because I dey get your politics and many politics. Susuan pa say o man penda da John Dramani Mahama na NDC for power no. Economy eye owura tame o se wanya ne bebe ko ebe fa fi o man penda da kufuo ni nsemi no. Yem bisa say o man penda da kufuo e de dollar no na I think 1 cedi is 20 pesos or 40 pesos NDC for the 4 cedis adenti no omo stabilize na enjina bebi ejina na omo enjina no 1 cedi and as am back 1 cedi 50 pesos and 2 cedi omo de call 4 cedis ye be dia dance say his excellence and now don kwaku ado buy inflation e dia na ewo a omo de ba fam IMF omo ye so omo nko enim ne buy say the economy na adwo omo nsem na omo call yo enti say Ghana fu bi ayo omo su titiri youth ne kwa na ayo omo ho ye mabufu ko social media now read the comments Mahama should come and save us Mahama me save yen every day eda asem kra so ni a enye man penda da John Dramani me de NDC fu minimu ni asem o ba so man penda da John Dramani Mahama be ye president ye da dun some 4 good years Owo barbering shop, we ko wunya light ade yiti. Owo saloon, we be ko light eduma no wa be fie. We be dan so o hyew. Co stores akese egui. Hospital doctor gina obi ne so. Patient ne so e no operation. Light fuen. Nipa nyame amfefi obegu. Na that time na ye complain o man penda de ye wu ondwuma ese ye wu no. E dad no man penda da ye. Mo pesa mo pesa mo ka chen say mo na mo solve doing so because mo solve e no mo the machines mo ko top machines buy e na NPP for buy no be machines no mo dey aye light ni ye na agina international issue light and the light nkan ye ho a I just say ye wasie ye ni samafu na ye pe na say light edu na ye complain mo antimi an solve light issue no 4 years Sadum so a president be experience bi da no one penda da John Dramani Mahama ne den na ye west when timi an hwedun so na so e ba na ye tura light bill wo Ghana ha no when timi an hwe and solve ya 2024 2016 e ba beto aba no one penda da se ye short memory nti no visi ye jimi obe solve ya man na chese nka ya tura ba man because wa solve light no na sa 4 years na ye gu na ye complain no papa wa say papa ya kire say Abossey kan for kan hwende anasa ochina won kan hwio NDC funa no why one propaganda na say Abossey kan for no mo kasa na say magazine for no mo kasa na o mapenda da John Dramani Mahama ba den no ba beti so in fact odie ba be kosoro kra ntike be ye maintain NPP for no sa ye ntin nsema papa e de etudwa
Oma we na ye wono. Ye best Ghana for sebi margin mun na hopa. Ewo. Oma. I'm so can't for some okay. I'm also can be a major order me catch you say. Na do I see na I see. Palasi for NDC phobia. Amo wo and I want to say. And now if you go emu, I say. Na me slow. The NDC for person say your mama ba. Enti aboso can see so engine 300 million and 200 million. If I told about 20 million na common sense. Mama jumna na ba we die. The moon channel ho asa ko fa NDC ba. Me say Ghana for said me say one that mama and a mama chom atonton because about we ba e dire no. Mama Ghana mo na ma e go school. Omo mpani John Dama mama ya we di ade. Na wo papa oko school atimota. Mi wo GDA wo Nyankopon mu se 2024 nya dia Ghana for be ku di lie ato abaye mayemra era Mahama. Max ewiase ayeden enye Ghana pe. Na Max ewiase ayeden no John Mahama na beba ma ho ato wana. Max question mi bisa o. Ewiase ni mu emu ayeden no John Mahama ono na ba be so ade so na eso ye na maye yana. Max kan hu se na uto fu 50 Ghana John Mahama ba nya de obetimi ateso ama na ba 30 Ghana or de ko 100 cedi. Enti ada na umbo aban we ho ban e ma ne ntoto niam yie emfa ma. Max 4 years na 2017 2018 2019 na amamu ni ko smoothly but COVID adaruma ana abetwe asan eti COVID atwe asan no ama ye ko ohaw mu asan ya mo kan ohaw na ye ko mu no John Mahama na ye di daso papa we ko mo dum so enye wiase nyina o kana hape wantimi asobo komo dum so wantimi asobo anya kura Max wo fa sibi anya free education ko na mo sori a ye Mahama ene be a race hospital Max me papa ebe wu no 84 years me papa ewu no me papa si ewu no na race hospital ya yesi ho wo ba na be ye fa bia na no nche se race hospital no eno na oye ena Ghana gas ye Mahama ne si ye Ghana gas ye wu akufuo na hyase ena most be wie ye John Mahama adwuma oye wo ho ne se ode apaso eko bia no keke adwuma oye no no na mas edubri bia ya na me ya se ye wu atamos better akonwa so fie miansa wanya bibia wo kuro yimu atamos legacy nyina o me se John Mahama na ye atamos adwuma oye nyina o me se John Mahama na ye na NDC fo no so ba ene ye ho kire ye adwuma se na John Mahama ebie ya na na do kwakufu adoba wa begunu wa mebobra yesi di odi kan no di odi atire suya no enti ye wa Mahama bebe di akonwa yi so no ototo niam yi a ntado da kwakufu adoba wa to aso kwe papa yi ba factory sa wabie kwe free education a wodi aba ene enkwara nya bi ko na mo se enya na John Mahama de beba ma ho atowa ama tofia kwa John Mahama e beba ma ho sire mu na ya medase enyumre make a date na enyumre on fact sheet pa mami nti ofofro so there. Hello, good afternoon. Hello, yes I would in baby akase free Dr. Mr. Kote ni so ucho Mr. Kote meet you. Yo me pa ucho we dey sell me buy ya na we full line nti me ade potia o disket na me to ko orange. Oh, Mr. Kote. Cobra. O do ma me head like ke. Me say na pete ka Abossey ka fasem. So I don't know say we discuss Abossey for that. So a long issue. Now you didn't come out at the afa Mr. Kote Junior Mama and a idea. Me producers, in fact, you have to pardon me. Producers in the drink cry. So, my main fafufro. Hello, good evening. Good evening. Pacho dini baby akase free. Mimi amena melani kati na kafia. Akafia? Yeah. Oh, na so de nan kwa kan wasme you. Mo bi nkebie. Okay. Se no kan wasme you. We ka wie mame. Wie. Na me ka akosi se Ghana for mo me ye mistake NDC oba ye ni ye kan tamanto ye aduma ye di kania na na ye aduma papa be bu ye aduma ama ye ho sire ye na do da roma
waba amakane agina so na aba kansamanto a amanfo ye adwuma 24/7 na wo jo mama se wo di 24/7 ma papa we pa amanfo keka se enkokon ketenkete entafren ketenkete na amfani ndi we mo de ba basa ye wa akra ye bo night ma di ati ekoni ani so di hu bia na nado adawro ma oni Dr. Mahmoud Bawumia me say Ghana for mamu me ye mistake akafia that's it why your time now so mama for no so fine DM I think I call na me the phone in segment in SC and then I go to my brother yeah appeal for man for work kadi hello hi apomwe we dey for wo so abomotre nyankopon adom we need you for it e for break it out